Mukindor LP Sekolah Than Bang Pinky Khataniar Ciklo Lo Than Thesi Bainong Chuan Bom. Nijang Karbianglong Lakha ke Thom Chinthong MAC constituency ke parlo. Mukindor LP Sekolah Long Lo Than Bang Pinky Khataniar Ciklo Lo Than Thesi Sarkar Pen Kipia Bainong Chuan Bom. Pinky Khataniar apoke niripen Khataniar aprang hamren krong trok malom sido. Bon sita alang li Guwahati arong supidam jui pen hadak si kido kethak tame pathir si achora rup do et penon asupi Pinky Khataniar bang Karbianglong along ri along than bang aboreng anghoi kachipalong jia phan hamren soyalia sor puchik rong si kedam tangni phai krepli mechik lo sudhini reng koira hini arni Mukindor LP Sekolah long joining lo. Hala soarni pen dam jui pen lo kithanji kalisi Mukindor LP School SMC atuma phan aphar rota me chojordalo atheke SMC pentam abatai lam hoi PC chiklo jon pri adormha pipe derajok puthot SMC along bangsi dia chuhang pen lothan pame popuchi chaksi puthot SMC atum tame dia si adormha kipe jia phan ridak chipi donsi pelong pilo lapena phituke bang vepin ason chiplang tanglo pusi Mukindor SMC than bang lapen hadake do chirok tok arar tum ningje ponlo non lapuson si kachiplang lo labang so Pinky Khataniar bang lokacharli aklem somara kai long ki juimate akai kanohok jia saina thusi dambomason atheke higher authority pen chenglok BMC BPO CRC atum apong inquiry bang det pen non pu an thangnat kichun pon theklong le pusi hadak arat lapen headmaster abang than pachinilo taing te labang so apong inquiry lo report kodak si ke war chorlo puta hadak chirok tok aratum manghu pronglo quality education ki aphita phipiklang non lapuson si cheplang bompulote atheke keche so phan than bang asai ki pike quality education ki PG phan ke mangmonata heman no pano chenthonga ha warchot kali non lapuson klim somara tuma phan lo ke than the alam ki kiklang ke jasimet pet alam ke thoi ke do akeche ke bea so phan lo than bang appointment rong arlo I school long pi poan ke latum ke do ke thak kasik sak pen inglong pu pathesi do thek the pu pen penang anatum lo than dam de datiti la pen penang anatum ke joining dam pen puthot transfer chipon dat lapuson dopik lake ahokalam binonglo Karbianglong Autonomous Council ang hoi kacharia tumpen chenglo KAC Education in Charge EM Richard Tokbi lapen ke local MSC atum chilangdun pameme banga khaya phan RD pidun rong pulote ladak hello kichok cheke lapenan parte KACCM Dr. Tuliram rong hangtame kiche ke be tuma phan lothan banga boreng ang hoi pipon pe pen methang khai hejan mate inglonga khai hejan boreng awar sai pipon popu asonte pusi kadok kave Karbianglong arat tame aning hangrinti atheke Karbianglong ke natne pen ke wang kiche ke be so phan kali प्राथमिक विद्यालयत जोआ मे माहर 14 तारिखे सहकारी शिक्षयित्री हिसापे श्रीमती पिंकी खातुनियार जॉइन करिছিল किन्तु जॉइन करार परा तेखेते विद्यालयলৈ অহা নাই আহিছিল জুন মাহৰ 1 तारिख আৰু 4 तारिख এই দুদিন আহিছিল আহি পেলাই আকৌ নাহিলে নহাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগষ্ট মাহত লাষ্ট সপ্তাহত আমাৰ মেনেজিং কমিটি হৈ এখন ৰিপৰ্ট লিখিলো ৰিপৰ্টটো দিলো তাৰ পিছত সেই ৰিপৰ্ট মতে অফিচৰ মানুহবিলাকে হেৰি পেহেলাপ কৰিলে দৰমহা বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাইদেউ অফিচত গৈ প্লাই অফিচৰ পৰা এনেকৈ ক'লে বোলে যে আপোনাৰ SMCৰ কমিটি লক কৰিবলৈ যাব স্কুলত গৈ তাই অফিচৰ বোলে মিনিং কমিটিয়ে কি কৰে মিনিং কমিটিয়ে জানে বুলি ক'লে তাৰপিছত মিনিং কমিটিৰ লগত হি আলোচনা বহি যে বাৰে অনুৰোধ কৰিলে যে এবাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰক এবাৰ কাৰণে মোক মাফ কৰক যে দৰমহাটো মোক দিবলৈ আপোনালোকে সহি কৰিব লাগিব এই বুলি ক'লে তাৰপিছত আমি মিনিং কমিটি আলোচনা বহি লৈ কি কৰা যায় বুলি
লাষ্টত সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে প্ৰথমবাৰৰ ৰিপৰ্টটো আমি তেতিয়াহ'লে খুলি দিওঁ দৰমহাটো পাওক বুলি। তাৰপিছত চহী কৰিলোঁ আমাৰ SMCৰ কমিটিয়ে, চহী কৰিলোঁ দৰমহা পালে নে নাই জানো, কিন্তু আমি ৰিপৰ্টটো দিলোঁ, চহী কৰিলোঁ দৰমহা দিবলৈ। তাৰ পাছৰ পৰাতো অহা নাই। তাৰপিছত আকৌ 2-3 সপ্তাহৰ পাছত আমাৰ CRC আহিলে ইনকুৱাৰী কৰিবলৈ। CRCৰ পাছত 2 সপ্তাহৰ পাছত আকৌ অফিচৰ পৰা BMC আৰু বিল এছিষ্টেণ্ট CRC BPO বাইদেউ সিহঁতে আকৌ আহিলে। অহাৰ পিছত সিহঁতে যোৱাৰ পাছত আকৌ 2 সপ্তাহমান পাছত আকৌ অফিচৰ পৰা ইনকুৱাৰী, আকৌ লাষ্ট মানে শেহতীয়া ৰিপৰ্টটো ল'ম বুলি পেলাই আহিলে। আহি সেই তেতিয়াও এছিষ্টেণ্টজনীক লগ নোপোৱাত সিহঁতে ৰিপৰ্টখিনি লিখিলে যে ইমান দিন অহা নাই, ইমান মাহত অহা নাই। Nilo tum kesung rason lo, sir. Mana nedak mungkin 2 LP sekolah long, SMC long, presiden lo. Nilo tum kesung ke nilo tum la baido alam lo, assistant lo, se loan baido men ke khatun pinky khatunia. La asor bang Guwahati sedopo alam. Angke la dak school nangajon ke Kluyon pli por dulu. Dulu lah se long anda bang we. Lah se school sumar jo thek long lo nang le tum ta sung pik lo charli dikai tar son se nang man lo. Okay. No se koson ma no tum kamathai ji. Until lah kene school lah kene tung ye chini ni ma inspector ke chini ni mal hai. Inspector ta wang lo batai hin thom wang alo la da. Nanta angke ko sondong kap sonilo ne anta mala inspector tum BPO tum ta wang lo ke sala baido tum pinita bang pilu kai ta dak inquiry tum wang lo son ne lo tum ta son bang ching wai lo ne ha oi wang ve pien la baido bang ke लोग थान अतिचार ना तोल ऑफिस में अंके ना तोलो खतनिया बाइडो से ना तोल है अमाला तुम निकान पेने ये निकान के प्लेन फाल लो चक्लन ट्रक्सी बाग दलो सता वांग विपिन में ला सो इंक्वायरी वांग लो ऑफिस में ला सो ऑफिस में इंक्वायरी के वांग आलम थे बांग के जे मास्टर मंडल बांग के नॉन स्टैंड बांग चौक से पुसे बांग इंक्वायरी बांग बमलो से तुम ला कमिटी FC तुम ता चित्तों दोनों लासे कोसोना मसार नाला तुम ऑफिस में क्या बोलेंगे लोग बोलो ते ना तुम ना लेनिंग है लो ना तुम कमिटी सर से किथे लोग है तो ते पुने तुम कमिटी तो FC तुम चुमा था लो तो ते कोरी पु मीटिंग चे फासी सस्पेंड भी कर लो दरमहा पे लोग ले दे लो दरमहा पे लोग ले लो अब की बांके ना चुने गरी लो दिफू आलो चुप कलंग हम लो ला CM ये मतलब पेन को पीने चिंकी दाम लो अंके दाग बांग फ्लॉन थुयो लो तो दरमहा लोंग लो पोते dak दरमहा लोंग लो सो दरमहा लोंग bang la tum pen aro bang thu thele lo ta age CM bang la non bigit kro bang nang phal hai na korea tum la son flok ta flok yok ngate suspend ta bi flok ta flok la son bang chok chelo cha dak chingki chu pak keng lo ni tum di phu long sota di phu dam lo pe chingki chi wa chu pak keng lo chok lo start pak keng era phita na anta bang ve ase la lili